question sengakuwe manje ukuthi uzizwa njani ngale series ngalomsebenzi owenzekile ngetalent elibonisakele nationally eliqhamuka khona la eMpumalanga especially Dr. JS Moroka naseThembisile Hana. So njengo executive mayor wase Dr. JS Moroka awusithi nje caphu ngemizwa yakho ngale Komkhulu drama series. Mina ke ngomkhulu mayor we Dr. JS Moroka uma Nomsa Mtshweni-Mahlangu ukukhansela. Namhlanje ngithabe khulukhulu kwamambala. Ngithabe ukudlula ithangi nayizolo. Ngombereko omuhle kangakwenzekileyo. Ngithi babuduma siyathokoza. Ngithokoza ingonyama zekhethu zombili ukuthi zibe sivumele bona senze idrama le endaweni yabo engiyamamakhosi wesibanyoni wesithathu. Mina ngimela ngithokoza ukuthi engakuba wabo babu Sibanyoni engakuba wabo kwenzekile. Kusho ukuthi ke lokho lokuthi abantwana bethu bakwazi ukuthi bazimisele laba kade sebaphela amandla ithemba selikhona. Ngiyazithuzela ngithi mina ke nani ke bese nithi mhlambe angeke nisaba khona eTV 161 uMzansi awa sikibelani phezulu nazi ukuthi ke nababuya kodwa kwesibili second series nani nilapho nawe ethanda ukuthi nani nilapho nonke intwehle iyasibuyekeza ngithi yazi ngesikhethu mara sithabe khulu Nini namhlanje sinawo isikhathi sekhulu ukuthi ke sizokufundaza ukuthi ke nokho ekade sifundisa bona bethu bakhulumile bathi kade bayomela intoni ngoba kade bangeke bayithola kwenye indawo namhlanje bayitholile bathi kusizobele sekhabo kumabona kude nathi siyabacala ngamalanga sithi siyakhuthaza ukuthi ke umphakathi wonke awulise ukuqala ezinye uqale isikhabo lapha elimini uyathuthuka elimini uyathuthuka emvunulweni ubone bona musikade emvunula nje lokho ngesikhathi kwenziwa nje nezizwe kade ungazazi kuhle ukhona ukuzifunda na ukuqala umdlalo wesikhethu sithokoze khulu sithokoza wena noma nangungazanga athi ukhamba futhi nawe solokuthi ngiyangaleke siyabuswa ke Dr. JS Moroka wakulisa wakhamba weza kumesathokoza bathi ngesikhuwa eqadi kwenye enye indoda bathi besides nangithi behind ngoba asibe ngemva besides any successful man there's a woman so khona wena la eqadi ngobani uyamsupporta siba ukuthi benjani nangomuso nakalila bathi ngisaya kuphi uthi baba nginawe gijima siyathokoza sithokoze me sesiqedile sibazwile abomeya bethu ababili wase Dr. JS Moroka nase district eKangala district bazikhakhazisa kakhulu ngedrama le yethu yala eMpumalanga ikomkhulu. Mina ke ngisho ukuthi iMpumalanga seyiyazi iSouth Africa seyiyazi nomhlaba uzokwazi ukuthi italent elikhona eMpumalanga alifuni kufunwa ifuna nje ukunikezwa amathuba lizibonakalisile kuyo le Komkhulu drama ukuthi likhona futhi liyakhona sithi ngayo lento yenzekile siyabonga kakhulu eMpumalanga kuye uGatsheni uMr Duma Ndlovu ukuthi asikhethe njengeMpumalanga njengesizwe samaNdebele ukuthi nathi asinikeze ithuba lokuthi sizibonakalise kuwo lomkhakha we-acting kuwo lomkhakha we-arts and culture kuwo umkhakha ohlanganisa kakhulu no-tourism. Sithi siyabonga kakhulu mara kokugcina ngabuye ngisho ngithi lokhu kuyithuba kwi-government yaseMpumalanga ukuthi njengoba sekubonakele ukuthi i-talent likhona namathuba angenzeka wemisebenzi ne-tourism ingakhuliswa ngawo lomkhakha lona ukuthi uqhubeke ke uzame ukufaka izimali kuwo lomkhakha ukuthi kuqhubeke lento engagcini ngale Komkhulu iqhubekele phambili namanye let me say young people that are interested in the industry will be able to find a joy in this industry. Ngibonga kakhulu
Yeah, ngithanda ngicabanga ukuthi ngicedile ukuthi konke ngikukhulumile. Yeah, amathuba abonakele. Yeah, makathathwe ngezandla zombili kuqhutshekelwe phambili. IMpumalanga ikhombisile ukuthi italent likhona. IMpumalanga ikhombisile ukuthi lona kungaba umkhakha abantu abangawuyela esikolweni babuye sebama director bama creative director benza ugefa ama lights benza into eziningi nje ezenza ifilimu lenzeke. Ngiyabonga.